ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ha, ay, ulag! Ay, ulag ko raw! Ay, ulag ko nak! Dayayan, paltugan mo na! Ay, unang paisaw. Ang... Nagbasit mo dahil nga ulag ang kay. Uray pay. Ay, nakaslamit. Sumiyag ti kararwak, itikigtot ko. Sanay. Ah, Dahil takit din ti pang sayangak iti bala, ha? ay, barsakak man langan iti bataw. Ala kayaw. Eh, Natamaan yun sa ti ipos ti basit nga ulag. ay, masurunak. Ay na, ado apag naan na. Dito'y pay. Talaga nga daulag ijay parey. Anya? Pasaray makitak no tunggal lumabas ak ijay. Ang jak anwaing. Ha? Ay, nakabutbutang gayam ijay. Sana nakabutbutang tuulag parey. Na, Laki day, tadi mo anwaing. ay, disturbo na kita nga ulag. Dadakit din ijay. Kasta siguro tadadanom ijay. Ah, Agdigos damit ay, makitak pa'y maminsan. Pang-urat. Ape apang urim ngay parey. No lumabas lang, Mike. Ay, makapasuron nga ron. Ay nainteng, pagpapudutam mo't dagiti ulag di ta makitam. Ay, buludak ti balunat mo. Na, ay, mapan ka ija barangay hall, itugot mo ti balunat ka. Ay, balunatak ati ulag no da makitak iti dalan. Anya, Ay, masapol ama po kaw dagita. Narigatan! ay kat palabsam pa'y ngamin ti ulag sakan tumag na iti dalan. Eh? Salit dagita a klase ti naparswa. Kasano nga no marabyanak. Ke magnaak ijay. Di pa'y mapadde kakaon. Kagatinda ko na. Tukawan da ka kunam. Ay, saan amabalin abuludam ti balunat ka? Ay na maribanang ibagam kin ni Kapitan. Ti anya, marituyang. Adi nasaksaktan dagiti makita na ijay nga ulag tamaday. Jakman ammo kaniinteng. Kunak day tawi, tada kanumot ulag nga muna ti agibalas. Ha? Isaw tinakuna day di apong may idi abakag. Ay, delikado nga ron ni Inteng no kasta. Wun, ibagam taliklikan na asaktan dagiti ulag iti dalan. Takrot ki di dya parinteng, tuya. Anya, Ulag only, basit kit kabutang napay. ay permi siguro ti kigtot na. Iso asimyag ti kararuan. Aha. Sobra naman ti bagbaga na dya parinteng. Imbagak nga oray no kasta, di da saksaktan dagiti ulag. Iso, mate. Saan mo't kita kumagat ti ulag no di mo anway? Wun mo. Ada akong dito'y dalan. Ay agsipot ang anaimbag. Isaganak ti igam ko aruno. Ay, apaman ang makitak manan ti ulag. Ay, bautak babaan day tayo. Ay, kung nagtumit, adaman day tanga ulag. Ay, agsagana ka. Day ito'y ti parakin ka. Ay, jak na tamaan. Nakaada yun. Ay, adu talagan nga agpaiso ti ulag ije dalan. Amangan no adda naganak nga ulag ijay. Kat Ay. anak na dagiti nakitam. Uwan sa ay kasaritak ni Kwarog ta patayan da amin dagijay. Anya, Narigat no dumakkel da. Disturbo da iti dalan. manungamin ayati nakitam ijay. Ay may saangam namin doon nakakita akon. Ay, mutlagayam. No ngay may salaang nga ulag jay nakita yaw. Ay sa anak ang mamatay. Aduda. Ay may saman abuti ti araken pulutan kagawad. Mabiit la ang tamangirwarak iti arak, Kapitan. Ay, Adya ti pulutan yaw. ay dilatalatan na. Mabalin nga ipapudot mo pa'y. Sige, Kapitan, matungpal. Basta adda na yun, tibayad na. Awan, di kagdanag ta na yunak ti bayad. Mayat samat ti order mo ang kalinteng. Ay, siyempre Napatagsamat lang una ti bagayo kanyak ita. Ay talaga napatag.
maipapan iti ulag iti dalan. Ha? Kaya't ko asapulan, da patayan nyo man. Anya? Narigat no umaduda. Kagurat akit kitaan. Anya ti sapsapulan niyo, kadagiti kakadwam di tayo araw. Nagsapsapol kami ti ulag di tao, itataba daw. Anya, binilin na kayo ni Parinteng. Kasta nga raw, tataba daw. Kahit ada ka din nakita yun dito yung ulag. Awan pa nga raw, duray may isa. Siguro kit pimahanaw dan ah. Nasaya at mait. Iti kasta, awanan ti parikot ni Uncle Inteng. Takrot ngamin ni uncle mo nga inting kahit iti ulag. Ah, No kasta nga awan tinakita dakwarog nga ulag. Amangan no natayen jay kunam abinaot mo nga ulag iday. Sapay kumaat, takas tangag paiso. Tano si bibiyag kumapay laeng. Di adda kuman ang nagparang. Ah, Panagkunak. May salaeng jay ulag anakitam ken nakita ni Pari Badong. nasayat no, natayan tapno awanan tag parparang ijay. 5 abulan ng tinapalabas. Saan ka day? Wen, Iso nga awanan ti rumbang apagbutngam iti dalan. Nawaya ka itan amag na ijay nga uray marabyan ka. sapay kumat, takas tangag paisaw. Iso ang nagpayabak iti meeting. Tadama ko na a community service tayaw. Maipatungpal iti lugar tayaw. Magsidalos iti dalan di tayo baybayan na nasa magtiigid ti daldalan tayaw. Nasayat. Kindi, numaminsan kat adaulag iti dalan tayo. natalusanan ti dalan Uncle Inteng. Huwag nagpaisaw. Mayata na pagnaan. Siguradaw, awanan ti ulag nga agparang. No adda akit, kaasi kanyak. Ha? Ay, di kay kadi agpaitulod ita amapan iti barangay haul. Sana, magmag na ako na mapan iti barangay hul. Sa bagay, nadalos itan ti dalan na pagnaan tayaw. Ganasak ang magmag na. Tapno mawat-wat ti bagbagi. Katuan mata, Uncle. Tumot kindi ka nadalos itan ti dalan dito. Ulag. Ada ulag asumursurot kanyak. Ay, tumarayak. Ay, umay ka niting. Hindi kagbat-batay. Napanuga ka dagos. Ginayadak naman. Salbag matday nga ulag. Ito gaw kumapaya. Unay ki di dayto yan nga ulag. Ito ulag. Di naksardagan. Ay sus, ituloy ko tagtay. Taray iting. Tulong. Nay, nimod Parinteng na ito sumungad ko araw. Kaslada ka butang na. Ha? Kita mo. Kaslakam kamatan mati ulag. Ay sus, ay Wayne, ulag mo niyang paisuday niya ko araw. Ha? Umay kayo tataba daw. Asabtan ta ni Uncle Inteng. Ay na, ulag mo niyang paisuday makita kiti kalsada. Kwarog, pari ba ito? Ha? Ada ulag. Ay na. Awan mo ti ulag, Uncle. Salbag na dyan nga ulag. Ay, nakatiloksaw kon. Simyag samot ng tikarkarma. Anya, Ay, nabanang. Nagkakapsutak. Anya, Timayab samot tikarkarma kon. ay agtal na ka man. Ay, bumangon ka kit day, taing ka agdigos. Mabuti nga karumar. Ang mga no adapay lati ulag iti dalan. Salbag na dyan. Ay, Ay na. amom, adda atap ko ati ulag anang kamat ken ka, ket iso tibasit nga ulag asinaktam ide iti dalan. Mabalin anabigbig na ka. Anya? Ay, dahil ka ti maalalam, Inteng. Nagsubli ti ulag, tabalsen na ka. Ay, saan ko mamata? Anya nga ti arami nagbanang. Ay, kat isardeng mun ati mang paspasakit ka dagiti ulag. Laglagi pem nga uray ulag dagita. Adamot karbenganda nga agbyag. Abaya pinayapan nak, antibanang. When tamabuteng ni uncle mo nga Inteng aromwar. Ha?
Iso nga itulod mo ija barangay hall. Grabe mo't nga min tinapasama kan kuana, antay. Karkar na nga ulig nga ruday jay. Takinamat na matan ni Inteng. Isungarod akas lamamati ak. Nga isumot laday jay ulag a binataw. Kan binaot idi na angkal inting iti dalan. Uray siyak. Kastamot ti kunak. Iso asi ka kwarog. Liklikam dagiti ulag. Antay, Di mo aramidan ti inaramid ni uncle mo. di kagdanag. Sanak akas kini angkal inteng. Amaw marikwana. Yan ya. Manipod nagdinamag tinapasamak kin ni Kapitan. Mabutengdan amag na itinasao adalan. Ay talaga ba't? Uray siyak, mabutengak. Agasem ngay dayta. Tadagayang may nga ulag dita kagkamat iti lumabas. Anya? Ay, saan mo't siguro nga amin alumabas kat kamaten ti ulag? Mamati ak anila ang kapitan ti kamkamaten ti ulag. Kasanumat ama siguradom ngay. Gaputan namin doa na asinaktan da nga ulag, maray. Ay, kastaya. Amangan mo't no amin a tao, kat balsan jay ulag. Ay kayat ko atiliwan nyo day nga ulag, kwarog. Anya, Ay abam dagiti kakadwam ta sa pulan yaw. patayan mi ka din no makita mi angkay. Ay itiliwan nyo. Tay kabel ko iti unag tisa ko. Ha? Kalpasan na, ipan iti adayo abantay. Ija yun to nga ibulos. Anya? Wano ipan nyo kadagiti mangimat-maton iti makunkuna nga animal welfare. Ay, kasayatan pa angkay. Ngamtay ibulos mi jay bantay. Amangan no agsubli pa ikitday, kat kamatin na kayo manay. Anya ngay. Natiliw da kadimot lang jay ulag. Ay unbanang, iso ang maragsakan ak. Kasano ang masiguradom nga iso ti ulag anang kamat ken ka. Ay mayro pa akti ulag. Na, Malipatan tilangana. nasayat nga rod no kasta. Awan ang ti pagbutbut nga. Nawaya akon amag na. Anya nga ti aramidem. No bilang tadamanen makitam nga ulag iti dalan mo. Amangan no batuam manen kas kada pangpang uram iti kayo. Ay, kwa, saan? Naditigra akon. Narigat gayam timang pasakit kadagiti kakasta aklasay. Ta pumalis da kay. Nakunamon, Inteng. Iso aliklikam timang pasakit iti uray anyaman a makitam iti dalan. Ay, wud manang. Ay na, Kapitan! Saan ngamin anasaya at ti inaramid mo? Agyaman ka kiti, takas talang tinapasamak kan ka. Kat inton maminsan, amumton kar aramidan. Ala sige! Dinon, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Lyesha Tumlay. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.